Kao što možete da vidite, posle 3,5 godine od kad je formirana pokrajinska vlada na čijem sam čelu, to naše obećanje da ćemo ući u rekonstrukciju zdravstvenog sistema i kroz nabavku najsavremenije opreme i kroz rekonstrukciju većine klinika i kroz poboljšanje materijalnog položaja zaposlenih se polako ostvaruje. Ima još dosta posla. Ova oblast je godinama bila na marginama, novac se ulagao u neke druge sfere, ali moja procena je bila da značajna finansijska sredstva moramo uložiti ovde i evo, ima mnogo novih vesti, počela je rekonstrukcija interne klinike, to je jedan od najvećih objekata u kliničkom centru. Jutro sam razgovarao sa predsednicom vlade, gospođom Brnabić, očekujemo u decembru ili januaru potpisivanje ugovora za B i C blok kliničkog centra. U toku su radovi na brojnim klinikama i u okviru kliničkog centra i gore na institutima u Sremskoj Kamenici. Jedna po jedna dobra vest pristizaće do vas, do javnosti Vojvodine, narednih nedelja. Zadovoljan sam jer smo uspeli da promenimo stvari. Uspeli smo i da ovo govorimo za relativno povoljnu cenu. Ovde je izvođač, vidite koliki je ovo prostor, a svi troškovi će biti pokriveni za manje od 190 miliona dinara. Zadovoljan sam jer smo uspeli da stvari vodimo precizno. Veoma je složeno kada rekonstruišete pojedine klinike, jer onda trpi komfor zaposlenih, pacijenata, moramo da ih selimo, ali morali smo da donosimo teške odluke, jer u pojedinim klinikama uslovi za rad i za boravak pacijenata više nisu bili dostojni ni 20. a kamoli 21. veka. Zato molim za strpljenje i zaposlene i pacijente i građane da dok to sve ne obavimo, da jednostavno prema režimu za smeštaj pacijenata koji su utvrdili i kolege u upravi kliničkog centra i upravama klinika, svi to poštuju i da jedan po jedan posao završavamo do kraja. Stvari idu dobro, nemamo ni jedan problem i nadam se da ćemo sve ovo što je u toku kao investicija realizovati u planiranim rokovima.